this is what explains even the supremacy, the greed, the world, mengejar worldliness dan sebagainya ni. Probably this is what explains kenapa orang yang tak nak macam tu pun jadi macam tu. Kita yang tak suka tentang supremacy pun at one point you will be like them. The answer pada pandangan Ustaz ialah there is something that is called as world order. And it is dominant in, dia ada setiap zaman tu ada world order yang dominant. So kat sini mungkin ada yang bertanya what's happening. Sebenarnya world order is something yang lebih simple tapi lebih powerful daripada apa yang biasa kita bayang. Apa dia world order? World order ialah sistem cara kita hidup. Tapi to simplify, dia sistem cara hidup yang macam mana dia boleh dominate semua orang sebab dia ditegakkan melalui kuasa. You can say supremacy or all this either material power or ideological power, whatever. Dan seterusnya dia menentukan bagaimana manusia experience life dan berinteraksi dalam kehidupan. Saya nak bagi satu gambaran simple. Di sini sebenarnya ada satu cara hidup yang kita sama-sama establish, yang kita setuju based on values yang kita sama-sama setuju. Kenapa datang istilah New World Order? This is the new one because we want to forget the old one. Simple as that. Kan, Illuminati, Freemason, bagaimana? Okay lah, itu the nitty-gritty lah. Tapi di mana datang istilah itu? It's because now everything is new. Let's dismiss the old. And that was the old. Old world order.